Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa semua dimanapun Anda berada yang telah menyimak konten kami tutorial belajar aksara Sunda. Terima kasih saya ucapkan kembali. Salam sehat selalu dan sampurasun, rahayu. Aing Kang, kieu Kang, hese geningnya jadi artis teh karek gerek. Arios eta di depan kamera nyebutkeun YouTuber curhat. Da grogi. Grogi hese jadi artis teh. Komodarupeun kamera. Gening ieu hirup keneh.